लेखा गोरों सिख्ला सिख्लि बांग्रोग सालब्रुम न सेबक रुतुक लायै सेबक सानलायै चिरिं मक्र ओंलायजाक मन्त्रिनि हाबारनक तै मन्त्रि नक बसकांग जुदा खलायै तिप्रासारनि सेबक आचुकथाय तेबो खाइजाग्रो तिप्रासारकनि सेबक आचुकथाय सालब्रुम न खाइजाग्रो तंमनो नुगै तंगिमालिया सिक्लारक खरांमा तिसाखा एबा हनैमानो सिकजाक तंमनो नुगै खरां तिसाखा 1 number simna hezamara adi blok ni bisingo khobjak lukoro khorang tisala meni mangpli kasai phekya aro manjaka oji deburma tai bikas deburma koktuma thumani kuthumgo ringai khaduma kok sawi khnarkha pulan hambai sini kok Twiprasa channel no teba hambai oro phai manjaknai sini kokthumnai sini takho goromna nona hambai sini kokthum pandao phai manjaknai bagai tinini sini main kokthum pandai ba press meet khlainani obong khake main harman khake sini kaisa group C LDC post advertisement remani abong khake 2019 22 January 2019 no advertisement remani LDC post total post afro rajak tongo 88 hine advertisement ifru total post rijago gar ajagao sangta munuka kuno aro breakup detail kri je ST reserve mosagnai SC reserve mosagnai ebo kabe UR o mosagnai hine kuno detail breakup kri ga abno tuye sini candidate ni bisingo no jeng RTI file khlaika RTI file khlaimani ulo jeng manka ST post 93 SC post 37 UR 33 Piaba obo advertise report hongke usuk tongmania advertisement report hongke it is likely to be decrease or increase RTI file ni khaiman bisingkino jeng saiman ka oje breakup detail ro tabuk jeng asol main nahar mongkai tamotini press meet khaimani sini ST reserve sheet kubuni category ni borok rok eba kan SC panungtung UR panungtung eba general panungtung borok sini ST reserve sheet wina kha engka abno tino tini single kheno khatong thokya khatujak engke total 93 post jeng RTI ni bising jeng manmani yagulo written examination aro ongkha written examination no sini SC ro pass khlaika 155 SC ro pass khlaika 205 UR candidate ro pass khlaika 595 aro ni bisingo ST 155 ni bisingo written test exam pass khlaimani ulo haino hai tekaise exam conduct phiuka aro sini 155 ni bisingo 29 selected candidate engkha abo hongkai final merit list o nongkhorka 93 post reserve seat tongmani bo 29 candidate rok sini ST ni bisingo mankha te bad baki 64 post sini o Unakoti district Khwlaijakmano ajagao LDC ni je post no te kisa sini ST community ni borok rok jeng thahan yangmani abno te yang kisa sanai oro jeng manka candidate from serial number 1072 163 are selected against the reserved ST quota as no suitable candidate is available in SC, SC, PC category. Rule 17 of Tripura District Code Ministerial Establishment Recruitment or Conditionality. Or Rule 17 je borok apply khaye ST ni reserve seat no subaye kubuni category borno damani obosini ST community bagi belakena hania te thinango bo tomungno kubuni omo haino advertisement job advertisement ruine haino he borok tupi kanke or rules of apply khakanke chini bagi chini Twiprasa hamkrai ingiman glak or rules bai abun bagi sing o rules no belakena naislemong phunugo abun bagi government ni phasingo sini kaisa request tongnai or rule 17 obo please sini tomung no norok ST category ni eba ke ST community ni hamkra naisi tong hangke or rule 17 no remove khajan ken janai
Sadi silmo seat tongmani bo 29 candidate rok sini ST ni bisingo mankha te bad baki 64 post tongmani abong kangke kubuni community ni eba khaba kubuni category ni borok sitogiro jaka ngai abono tuino जों दिनै बेलेखनो खातong थगया एबा खादुजा abono tuino जों दिनै हाइलाइट खायनाय मुसुंगो जतो तिप्रा वासिनि बर रकनो सिनि तिप्रासारकनो सिनि जतो तिप्रा वतंनाय जतो तिप्रा वासिरकनो जों हाइलाइट खायनाय मुसुंगो जे सिनि एसटी रिजर्व सीटो बाहायके कुबुनि कैटेगरी नि बरंनो दाविमान abono kaisa बेलेखनो चाया सिनि एसटी बर रकनो डिप्राइव खायतमनि सिनि एसटी कम्युनिटी बर रकनो डिप्राइव खायतमनि abono tuino जों अगेन्स्ट जोंनि माबो साखाथिनि ngakai जों नुखा अ जागाव बर सावो Candidate from serial number 1072-163 are selected against the reserved ST quota as no suitable candidate in available in SC category. Rule 17 is applied here. The Tripura District Court ni bisingte Rule 17 ne apply khai borok sini ST reserve sito kubuni borok no sitoka. Okay. Ngakai obono जों साना नायो sini san mungkai tamo reserve seat bo vacant tongkai vacant ongi tongtung aro kubun borokno tasi toktung abono kaisa sini koimung tongnai om haja ka omono tei sini brother bikas bukisa saikharnai tabok non buskam hambai जों जेवर नुखा फाइनल लिस्ट आउट माने परे जों जे नुखा candidate serial number 1072-163 are selected against the reserved ST quota as no suitable candidate is available in ST SC PSC category. Rule 17 of the Tripura Court District Ministry or नुखा जों जे नुखा र सिनी प्राय almost 64 seat high ST ने सीटो और ST candidate suitable करेंगे you are candidate no ST सीटो दाखा amon bangai no जों सानायो जे we don't want to go against the government but we want to appeal we want to request to the government if you want the welfare of the scheduled tribe then you should be cancel this kind of rules because this kind of rules not good for the ST so I want to tell them if there is no suitable candidate in the ST category then you should take exam in next year and I hope this government will look in this matter and will be take serious in this matter. Thank you. je nongni jeta tabung nongni naimung khai tabuk tamo Sini naimung se o rule 17 no remove khina bangai. Kangkan jodi government if government is wants the welfare of the scheduled tribes then they should remove because this rule 17 is not good for ST. By applying this kind of rules, if you want to abolish the ST reserve, then that is not good. Then lastly, I hope this government will take and will remove this kind of rules. Thank you. tomuno asuk be baphiya ke noni bhagwan sumuro tamuro to Tomuno jodi omse bapat hoya gai jeng next again so jeng tebo kotor khai moni bangai jeng engko khainai ma jeng condemn khainai we are condemned against this rule sani sinimo আর মংখাই বিকাশ দেবরমা जों खरकसा अजनी candidate पाइथागो हायने हाय सानानि नांफिरो तमुनो सिनि कम्युनिटी रो तमुनो म हायगे डिप्राइव खालायजागै तंकांके सिनि थिनां बर' मिनाय तुरुक सालफायकांके जों सिनि रिजार्व सीट नो सेकजागमानि नुगो तुरुक सिनि पोस्ट बो कमिफाय दङ ngai tabuk next generation rok pori tongnai rok eba keba tak pori paijak borok rok fatar haste thangi rok khlaima tongmani obono kaisa karon sini borok deprivation khai tongjak mani bage abono tuino
सानन मुचुङो जत फाइदि जिनि 12 लाख एबा 13 लाख टिप्रासा जत दफा फाइदि जों पालबाक्सा खालायनाय अबन एगेन समा बसालायनाय एयाखे सिनि थिनाङो बेलेखेन मोनाकमा फाइदों असुङो